Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu la remsang ralte Rural Development Minister Pularwat Kiman Tlabungle Korte Thoving RD Block Siamani Don ti asoi Mizo Ramadam Doilar tak pakhat pan top DSR chathum chadam doi thalawani ti mu chu ani Seat Somruk Pariat Omna Himachal Pradesh Assembly Thardin Turin Tukindaria Tachang Hian State Mipuin vote and thak don Rural Development Minister Pularwat Kimachuan Tlabungle Korte Thoving RD Block Siamani Don thu asoi Rural Development Department Officer 10 Department chunga peng sang ten hatho thlerlet na hun nimena anman na he thui asoya Pularwat Kimachuan RD Block Siam har thu soin don sarkara tlabungle Korte Thoving RD Block nei tharani don atia Korte Thoving RD Block a nathok tu po siam phal sakani thule tlabung tan boipui mekani thu soin Thathara chuan heng hmuna hian video office hon thei ani abei sei thu soyani Sarkarin agency ani thei tak lawa wangin DRDA ni thin chu DRDO ti ani tak thule mitam tak ne na Aizawl na nget tam tak anin siam sak thei chu lomamati thu tar langbok he huna hian MGREGA PMAYG SPMRM BADP PMKSY SAGY MZSRLM SIRD and PR le adang ten nuaya mala na sang soi ho le clear ho na ne a Aizawl district chunga project director mala na pakhat lo nei bansana Aizawl na ngel nget nei na na ro manna let's grow le zol nuam RD block a video malak na best practices on moringa chu chanula mangai thla ka ni bok ZPM party chuan ramre humngam lawa sarkar pu ina vandoi thla kan ti thuan soi nimena ZPM PAC member puti BC lalven chungan chanchumi te komna Mizoram le Assam ram ri boina awangin hunrei tak status quo ni rin ani tak thu soya voi enga mazat asamin he rem nei bo chia in ram ron zau tamin ma ala charchara nikum maya vaireng te aitlanga police te ron tirlu tin camp aron sa a bor chep lama lo lut le in Mizo huana ko ngan sial tlang bok atia sai ha puivi lama Mizo te huan lo ram en kol lai hial ron ne chule in Mizoram sarkarin daudal na anei lo wangin an huang tau tul nia asoi baka nikumaram ria in ka dan boruak te tar lang bokani puti bi silven chunga chuan tun naya 4 lane kong pui lai zanadom na pek chung chang boy na in ahung kal zela Mizoram sarkarin NHIDCL ne naram chin zanadom na ahau te zir chiang turin nimin loka amun nge ya kalin thilam dan an fia thu soya he National Highway 306 4 lane hi package ranga thenni in package 1 le 2 hi Assam lam chanani thule package 3 le 4 hi Mizoram channi in compensation boy pui ni thu soya Mizoram chunga compensation pek tura CLA nuaya Mizoram enkol chunga ram te chu verification le survey te po zo vek ani to ti soin package thendan lo chuaka wareng te police check gate thanglam Mizoram enkol huam chunga chung ko som pali chu Assam lam package 2 lama rin lu anni atia heng mi te hian CLA ne na thlenin Mizoram lamada turin an ngen ti asoi CLA hi NHIDCL ne na thlen le chongin company lam hian heng ram nei tu ti package 2 noyami ani awangin Ministry of Road Transport and Highways in apom nuwa chau en fia the ni ang tinan lo chang ni na soi boka NHIDCL in forest clearance amamo angte Mizoram sarkar ne na adil ti soin Mizoram sarkar in achana map nen thil telin package 3 wareng te police chaklam chau chu anen kol chitle clearance deal ngain achangani ati ZPM PAC member chuan heng document sang atang hian Mizoram sarkar hian cabinet resolution a Mizoram chin BEFR 1875 apom chin chu soilo tuna Mizo teram lo lai le enkol chin tangial po humngam lo le Assam lama compensation deal ngai le forest clearance lak angai tamai chu ZPM chuan shia thiam haran ti thu soya Mizo thalai ten thesen hial chuaka ansa zausa takngial po sarkar hian alo humngam reng lawani ti alang chiang ta a alung chia thlak le ani ati a sarkar hian Mizo teram lo chin huam chunga zangadom na le phalna petura ma langal turin an phut ti asoi bok Rokunga Memorial Society chuan Rokunga Award sang ni somni pakhat dong turin pumal som ki makum somrok pali Aizawl venglai thanani thua puanga award hi tun thla ni somni pariata Aizawl tlapa hlanani don ti an soi
Central YMA remti na le riat puina in rokunga award dong tu rot na siam turin YMA branch zong nena rokunga Memorial Society chuan ngen na an siam thule branch enga maza ta tanga rot na lut te chu rokunga Memorial Society in a din selection committee in ngun taka azir chian thu an soya rokunga award hian nang kapui citation ne sum fai cheng singa akeng tel ti antar lang bok rokunga award changni somni pakhat dong turathan pumal som kima saitwal veng lai hi kum sanga jakwa somsari pariata khan kum somni me ni line saitwal kwat lom ngai berathan alo ni to a kum sangni som pathuma khan saitwal YMA in tlom ngai no puyan lo hlan to boka 16th group YMA chuan ama pualiaw liawin office bearer post pakhat joint secretary post an siam sak ka ama lo chu 16th group YMA hian joint secretary dang anom zui talawani pumal som ki mehi khotlang ta na athanem ngai na awangin kumsa ni paruka khan mi swalin gelatin mangin a chen inan bom saka heiba ka hian ka hlum tuma ve alo ni to a chempuya sa hlum tumin a chen na ina lu chil ani to a zuzuar pakhatin tha tumin a be to bok ni inan soyani Government Aizawl North College Zirlai te chuan an college mun ma chin fel sakngia ta ni chulung oilo na an lan tir nuwa ni min khan an ti to Government Aizawl North College Zirlai te hian college mun ma chung changa student protest an nei nu a nimin khan college zirlai shwai tu tele sarkar ayo tenin bia a arang lama sarkarin malak puya tiama wangin college zirlai ten lung oilo na an lan tir chu an te to pani hemi chung chang hian Aizawl North College Students Union chuan thu chua siamin sarkar atangin Higher and Technical Department UDNPA GAD Revenue Aizawl DC le Aizawl SP den an biak thu an soya Zirlai ten college ram tura an dil chu arang thei ang bera an amun ma te a arang lama malak pui tura sarkar ayo ten an tiama wangin Zirlai ten lung oilo na an lan tir mek chu ti to play lok ni se an ti an real thu an soya ni Aizawl North College Students Union chuan sarkarina thu an tiam te churin tlaka an ngai thu an soya anin tiam anga ma an lawat lawani chuan a aina sale zwala lung oilo na lan tir le an tum thu an tar lang bok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Mizo ramadam doilar tak pakhat pan top DSR chathum chu damdoi thalawani ti mu chu ani Tun naya Mizoram Health and Family Welfare Department noya Food and Drugs Administration FDA in damdoi quality and diktura government analyst Regional Drug Testing Laboratory Guwahatiya athon zinga pan top DSR batch pathum chu damdoi thalo Anni ti mu chu ani a heng pan top DSR te hian a capsule maltina damdoi chani om tura label in tarlan pantoprazole le domperidone te chu anom lo vekani FDA Mizoram chuan Aristo Pharmaceuticals Private Limited a heng damdoi chung chang hi azot fiat to a Aristo company chuan an siamani lo thu chiang takin an soya FDA Mizoram chuan anin soi fi ani pomtla ka angaya wangin heng damdoi thalo te hi atak an puya miswal tu tenemo alem an siam chopa ngayan ni heng damdoi pantop DSR batch number pathuma thatlo wangin pantop DSR zong thalo ti na ni lawa eilai nei tan thlaphana tura om lawa damdoi zuar te eroin an damdoi kol lai zinga hetiang batch number pu hi a omem ti en felvek se an kolani chuan thal chuak zui lovin FDA Mizoram ne na hriat tir ngal turani heng damdoi thalo te hi dang Guwahati tanga lak chhona ni wangin Assam Drugs Controller ne na tilom zia hriat tir ngal ani a thil ti swal tu man chuak turin ngor taka chui zui ngal ani thu sarkar ta chhuat chuan atar lang Seat somruk pariat omna Himachal Pradesh Assembly thar turin tukindaria tatang hian tlaidar nga thleng state mi puin vote an thlak dona boro monum tak noya vote thlak ani theinan ven himna khau tak ro man ani Assembly than puya hian candidate Jali som pani omin anzinga somni pali chu mei chia ani a polling station sang sare zaria samriat pali siamani Rore lai BJP le of the party lian ber Congress one seat zong an chu kim veka Aam Aadmi Party in seat samrok pasari chu in CPIM in seat som pakhat CPI in seat khat BSP in seat somnga pathum RDP in seat somni pakwa an chu bokani voina vote la te December ni riata Gujarat Assembly in thana vote la te nen chiar rol ani ang Chewai bel sekhat le nuai rukse ngaram chung mar sak bel ti masona tour project sa sang Nimin Khan Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkarian Guwahatiya apuang
marchak piala national highway project na sang tho dan clear le na nei zo thathar la khom tu te chil danin marchak biala mason na tho tur zinga hian kong le ropui ba ka brahmaputra le luidang chunga leido te atel te asoya tripura udaipura le silchara multimodal logistics park din rotna thu soibok pugat karya chuan airport kalphungangin marchak bial chung hun sanga bus port siamani tur thu po soin hi mitam taktan ezona siam saktu ni angati a marchak state te chuma sona na thona tur ram ro man chak turin angen bokani Chanchinthar top na tlang pui Rural Development Minister Pularwat Kiman Tlabung le ko de thoving RD block siamani don ti asoi Mizo ramadam doilar tak pakhat pen top DSR chathum chu damdoi thalawani ti mu chu ani Seat samrok pariat omna Himachal Pradesh Assembly thardin turin tukindaria tatang hian state mi point vote an thlak don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani